clear to te chibai ole PCL siam thari kania Tunhnai Chanchin February ni som patni le ni som pako inkara Kohhran Rawngbawlna Chanchin ilo clear hawang o pastorata na lak thar mi pangate lakluna inkhom induction service nei ani February ni som pathum pathian ni chmadar som pakhat khan pastorata na lak thar mi pangate lakluna inkhom BCM biak in Trinity zoboka nei ani a Reverend LL som lianan inkhom akai shwaya upa ar sai chwama BCM Harmon Theriat upa Vilarin Moya BCM Ramzau Tlang le upa si Thantluanga BCM Electric ten pathian thu an chiara General Secretary Reverend Abramdin Moyan pastorata na lak mi pangate hanlu chunga kot ngatin lakluna nei nu a Reverend Arlal Biak liana Associate General Secretary Service in Chongchai sakna hun amanga Reverend si Chuntluanga Director Pastoral Coordinator hena chengin pastorata na lak tharte fuina le pathian thu cha ngai thla kani lakluna inkhoma hian pathian Rawngbawlna tlangwal lal than Moyan anei bok pastorata na lak tharte hi sizo muankima laipuitlang Johanna Farkon laldu oma lunglon vanal thansanga zolpuile Vilalram thara lungsen te anni Bru Baptist Church Assembly voisom palina manani February ni somle ni som pathum inkar khan Bru Baptist Church Assembly voisom palina chu zolpui lunglei district a nei ani a BBC zolpui 10 assembly hi pandal sa in anlo dolani COVID-19 chipuya wangin assembly hi rawrel baka pathian ni choma inkhom le chunu lalpa zanria sacrament nei hun man ani a rawrel hi ni chung zirtop ni le inrin ni nei ani a rawrel palai za som pakhat ankala kumsang ni som ni pahni atanga sang ni som ni pathum budget atan chengnoi somriat pakwa an pass pathian ni choma in pathian biak inkhom nei ani a pathian thu cha Reverend Dr. C. Vandal dikane na chengin assembly thu puitlin lam ipanang u ti mangin ngai thla kani chunu a lalpa zanria sacrament inkhom nei ani a Reverend Hubbard Rowrelia na chailo administrative officer BBC in lalpa zanria sacrament hi abuat chayani pathian ni chuma le chunu inkhoma te hian zaipol pahni BBC putlunga si bia zaipol le BCM zolpui pastor bia zaipol ten pathian Rawngbawlna an nei bok Tundin muna Bru Baptist Church a hian tual chung Kohhran za pakhat omin pastor bial som pathuma thenni in area Baptist Council panga a oma Kohhran member zongjong hi singkhat sang ruk zariat ni in chungkwa sangthum zathum somni pariat an omme kani nakum BBC assembly nei na tur hi dampareng pui ani don ani BCM kan hun biak in sak thar hon ani tunkar ni lai mi February ni som paruk khan kan hun biak in hon na nei ani a Reverend Dr. Arla Thanmoya, Executive Secretary in Biak in Hi Hongin, pathian ne na lom thu soi in khom nei zui ngal ani a. Reverend Lalhen Zova, Bial to Pastor, Kanpun Pastor Bialin in khom akai shwaya. Tual chung Kohhran Secretary in Kohhran Report le Biak in Sakdan Report pe in. Upalal sang lianan Kohhran mi puite chu Biak in thar thu in chang, responsive reading anei puya. Kanpun Kohhran Zaipol, Tlangwal Zawre Makhiang te le Nulake si Vanal Zamiten fakna hla an sa a. Biak in hong tu Reverend Dr. Arlal Thanmoyan thu cha soin malsom na in morabok ngalani BCM kan mun hi kumsang khanjakwa somriat paruka din ani a tuna hian Kohhran chung kwa somruk panga omin members ni somsari paruk an oma Kohhran upa pasari le rongbol tu pali an omme kani Kohhran hwaya zirna in kan nei te tundin muna zirna an kalpui dan kan hantar langange Academy of Integrated Christian Studies AICS pathian thu diploma achanga master degree thleng zirna le church music mun ani a omchil residential veka zirna mun ani tundin muna covid chipuya wangin zirlai te hostela omlovin anom na mun chewa chingin online in class kalpui ani a zirlai za somli pathum an nei mek Jubilee Bible School JBS anni hi April achanga December chungin zirna tluang pa ngai kalpui chin anni a nikum chung khan mi somni pakhat ten diploma in Christian study an zir chwaka tuna hian kumin sangni somni pahni atan dil na hun hon le me kani January achanga March hi refresher course shangshang le leadership training nei hun ani a covid chipuya wang bukin tundin muna refresher course le leadership training an kalpui theiri lawani Higher and Technical Institute Mizoram Hetim Bachelor of Arts BA Bachelor of Commerce BCom Bachelor of Computer Application BCA le Bachelor of Social Work zirna mun ani a Amuna omchil residential chawa zirna kalpui chin ani a
Covid shipuya wanga Mizoram pon lama zirlai kal chuak tur tam tak an kal thelo wanga mamo na awangin nikum lama chang khan pon lama changa zirlai day scholar te po inan zir theina siam ani tundin hmuna ero hostela tu ma omri lawin zirna po online kal puyani a zirlai zathum somsari paruk an omme kani School of Nursing Christian Hospital serkon General Nursing le Midwifery GNM zirna ani a zirlai somruk pahni ommekin meichia somnga pariat le mi papali anni tundin hmuna shipuya wangin hostela final year zirlai te chau omin zirna class po mani hmuna chingin online kalpui ani ri ani Baptist Higher Secondary School BHSS zirlai sangkhat somsari pahni an nei meka tuna hian pol som exam ha chon torte practical nei puya mitlem te an kalti lo chu online vekin class kalpui anni a pol som le pol som pahni exam ha chon tur te ti lo chu hostela po an omri lawani Baptist English School BES tundin hmuna Baptist English School hi somni pariat ommekin hengzinga atamjok hi chu twal chung kaushanemo bialemo in anen kol te anni a headquarters sa changa chanpuina financial support le mazong an don chin bak chu an mani in enkol te anitlang pui Baptist English School BES kan nei te jinga lian le langsar te chu BES zol nuam le BES serkon te hi anni a an in rel bol na le an in enkol na po headquarters sa changa enkol anni BES zol nuama hian pol som thleng zirna omin BES serkona hian pol riat thleng zirna a omani Covid shipuya wangin BES tamjok hi chu online na class kalpui anni a munchen khat shipui zia omdeu na ati chuan offline na kalpui anni narwak dil thei kan han puanga nge BHSS zirtir 2 Baptist Higher Secondary School serkona high school zirtir 2 pahni mizole mathematics mamo ani a pathian Rawngbawlna angai titan dil thei ani dil na hi February ni somni panga sangni somni pahni Friday ma in AGS service ne na thelu turani a chichiang du chuan BCM website a ngai ven thei ani e accountant na deal tu tetan written exam February ni som pali anaya interview February ni som panga anei tu raruah man to chu written exam hi February ni som ni pakhat le interview February ni som ni pahni sangni som ni pahni a chon ani ti kan inshiat tir boke motor lilam vehicle auction chungchanga shiat tir na kan han puanga nge Motor vehicle Bolero ZLX sangni somni pakhat model MZ02A 1605 chu tiral ani dona aleidu chuan leingam na zat chiang takaziakin General Secretary Baptist Church of Mizoram hena thelu thei ani ama ero chu aman hi aniam lama bituk chin a oma wangin chiang du chuan office hun chungin BCM headquarters office a zofia thei ani e Motor lilam chana lekha te hi February ni somni pariat chokmadar som pakhata hun ani anga achang sang ber hna hlan ani ang khatizong ka Tunhnai Chanchin February ni som pahni le ni som pako inkara Kohhran Rawngbawlna Chanchin kan thlir ho thei te chu ni e thlir tu zongzong te hin zawai chunga lom thu kan soye